uyayibona ukuthi Yonke isibuko. Beautiful smile. Akade ngimtshela bemuhle manje kade ngimtshela hayi ngathi lo ngathi phambili impela ngoba ekugcineni kwakhona kuze izinto isebenze kwenza kwethu kwaze kwajabulisa sikubonayo ngodadewethu lo osesithombeni osemncane oneminyaka ewu31 njengoba kade ethanda kangaka esontweni eliphelile ethendiswa ke ukuthi sasemncane kodwa ubukeka njengomuntu osemdala ngenxa ke yesifo esamngena okuyisifo ke esingajwayelekile. Usisi ke uke waveza ke ngaphambilini ukuthi ke uyacela ukuthi abantu bayeke ukulandelela ngeex yakhe uthi ke isifo lesi akabanga naso emva kokuthi athandaneke nalo ayekade kethandana naye kanti ke futhi uthi ke lo ayethandana naye kwangesiyena owasezweni langaphandle kepha ke umuntu nje owumsuthu. Uthi kuyacela abantu ukuthi bayeke ukulandelela le ndaba. Kuthokozisa kakhulu ke manje uma ngabe ke sebonakala emuhle kanjena futhi ke emamatheka uzombona nje kwivideo ezodlala ke njengamanje njengoba ke seqala ethola usizo. Lana nje kumele uyimisele kuphela manje uphuza imithi one way uforce uzwa ukuthi kunzima uphuza ngempela zama ngithi yabona bona yes kuzoba nzima ngeke kube lula ngoba thina sikhiphiva ngelinyiva ngithi uyayibona inkinga indaba ileyo phela kithi ukuthi thina sikhiphiva ngelinyiva manje kuzoba buhlungu bese aba right ngithi uyayibona indaba ayithi ubonela nje ngale khathi sifika ukuthi bethe ukuba phala kodwa waphuza imithi CPR wavuka kathi ngimphuzisa lo wathi kuvuka sifika nifika ngiyakubona lo uphuzele yangeke wathi yebo wasiyavuka wathi wathi izinhlungu zaphela saqhubeka nohlelo uyayibona ukuthi yonke isibuko. Beautiful smile. Akade ngimtshela bemuhle manje kade ngimtshela hayi ngathi lo ngathi phambili impela ngoba ekugcineni kwakhona kuze izinto isebenze kahle kumele iqine wena usho ukuthi ke inazo izinto ezizongiphilisa manje sihle ngagcobi njalo ufuna ismile futhi hayi cha uqinisile lama asho ngakaphuza ngakagcobi hayi cha uqinisile umama lama bathi ngoba bamthumela nomzukulu